Kevin, if I join this some lady and why? Case number 1. Kwame J. Obano Quantum Cro Solo. God! Nana Jessica Panet is saying, I mean, mama. Yo, Pacho, Uba show is where Bible Quran before Kusaka Precocia Budia and a cross, Penny. Before Kusia. Kusian, there's a grandpa one way. They say, woman, the man put you. Quapacasa Preco, you. Somewhere. Bodia make Kwame J. Me Kwame J. The crackers are preco. The crackers are preco. Sasama me became. Sasma me became. And animal woman. Jessica Pa, as a man, I never die. Then your crack medical to be 10 minutes and sat on my class because Miraho and the person becoming Muslim. I mean, it's a jump off a confession, you be jayo. Because in somewhere bang. It is a gun and somewhere I say. Case women make us a mini one ameboa. And ra, my BJ, friend say, yet, bready. Na the confession ni mo dun to so omra to yin pon am say bi je we wo mana mane ha ono to momi say the brand ni abre no beba eni sam pala wa be yo free Kenya asiu ai enya half Kenya asiu anya Kenya zebri half Kenya yentie we raho meet me sun kakra bra waba dia wo dia kasam no why bibia ni wa ya asem ni wa ye ka enye yi na me de opoto a wo de ban kwa na me fi se ho ufra kwantu ma wo ba ma me bo me dua ntia ma me yare nti me yi menu a enye ni na ne se last year ase me ne ma deda na me wa fo no ti se obi onya bia 60 70 o pe sugar dad mamis mpacho adentia on se o mo na ya na ebi won ma utimi nya gudie bia na se oh kakra bi wo mo nchen eh Mr. Champo classmate fo ade o mo ye wiase no hu o ye kunu ma wudi ne me jaye no afede plan o mo de twen ka se nti bi ma bi o Kenya se dai me ni man to mo sa frɛ me se o ma me me se o po bi nada na me ka se me ba me dia cha na me juno 70 million I be na de ble wa da dwene nya ana mo se me o de me mla nti me koye no me so etere bi na se me pagin beda me de kata mani me pese me hu nim kra because there be o se wonyini obi wa hu na sebe no kra nya okono so ne beda na ni adenti no mo na wo ne mo da what aye duru ana aduro bi a waje ana ntira me se ya me pese me hu manu because bi nyeska film mentiase onye physical asem na okan ana se so ne omo da waje omo sika me ji omo sika ha na ma penifo mo akono be na omo enti mi ko fi hono no no mama omo di kan ye part payment omo di kan me 4000 ka 3000 enti na we di akwase me ji 3000 wi na no be fro se bra se bi bra be di ni maame o ji awka metimi asabo mi wudua bi se me bo a metimi abodua asase me ka me bo ko metimi obi odem bi adase min chantro min chantro no se me ko para me no maame no ma ko ba bi ne esi agere oni be ma da min nim hihye na de nti omo yesa de no me so nam se me mani bliska sometimes when me denti no omo kan na me de me ko iti bi ko no ma me 3000 ka 4000 eti maami me hunanim net ne kata me hu se on da hon de bet nanim kasa de aw sha na ne fie no nya bebe oh me fa se obe 1995 kolomon baby no eti me na bi ja asem we concert ya na agro abrewa wanya 95 do ne koda sese ya gudie no kwasem ana o efio no musika duro no ana Ghana ma pani mu fie mu o kwasa sa mo kwaso na do mi se nyame be ku yeda ku o ka se enti we di kan on first round o mpa no so ana wo se me ma nyina home ti me hwe ne se wa ko toilet agumpa no so ana me na mo mi de na wa yi me self service de na be sare we as nessa wo wadwuma waje a wo ye yes adwuma me yero no wo family wa me ron kwa me business wo business awo yes enti
I'm mommy, sa no de me tan you fast say why say dey me no pa ma chewa na me dey na be je na so omu di birthday e be ka me ho enti sikin run na me kona so ma me da ma ne ko toilet on ne gu no ana se sikin run no pe doggy bra ya is serious ni abedjuma ya is serious ni abedjuma many be some na make on me say many be some na make no o se what se maba na ye bi bet yet say etiman doggy no ha de enti ni be bon doggy na still na say ni ye mo se ni mo shape le ko pra apita gu mi so na me say mommy me ni sa ona me de bufu e de so le se me pi ade bra wa sheda na mommy me apre wa na me de wa se many be some na make me twa ntro de betimi abodu me se me bo metimi do de bo bia da se me ho a what the yan ye beda oh so kuma so Jesus make me twa ntro many be some na make but as we say make no e aguna me di but nya aguna me di enti na make so pege doggy no ma boy ye ma wa kotere tai dey ase ne mu hwe kakra na pitigu no ana me se me nya na bufu na me se me pi dia na si eti pi pi no na ne ma bu sam sa de na me so chalo de mfa balance ma me nkasa na me se na ma me de toilet asel o ma me ne da ni so no gu no ho na dey life no me mu bi krada so kamu kamu na for ka tonta no mo da mo dwonso but when the ni pa abrewa emrewa no mo da mo ta dwonso o mo dwonso gu ti o de mo first kana o dis kana ma mi ti dis kana se me ko na ma ba ni so de nya hwe se ma me se mo nya nsi no me san ko secure na se me sa ko secure na ya message another 7,000 account say 14,000 abije blaya wa buy me call them on no na say my man say toilet no wani oni medi because that am nyeska and 14,000 nya yiso benye nyeska na me sa ko di me difla bi no eti me difla bi no na say me wie me contract me yede me ni nyina abije blaya mo de na be na ko yede ma me no dum me kense bi ni kwaso ke kan na me na bla ana di an de interrogate no na wan enti mo fa boda ni aba studio da kwa be ku ye madam I don't know sa ina de bla yi kekai bi no many blisse me must ma beto ni se boa me na aka se boda na betina na landis ni akwa bi oba hotel de landis no ahihye nkawa bebre Emmanuel Akun asemu beni abije ono se o ka se me mu bi so betimi aso le bo bi so se madwene yedwuma me yo bi me correct I didn't me correct bra ade na asi so enti ma me so me da na se na odome me fa na na me ne de no because we need se na ho na ba bulu so se dey minim so ti bi kwa de se me de ma wie me servicing me wie bibia talk show aba free bi bre me why me wie bibia afre me wono ma na o ma fle me se ma me ne nyim hey abije we fit talk show mami ni pano 195 abije ya ji enisu na dia ya ji enisu bla ablampa mi se champo jane mama ne mama bla trans na mi nye why me Kasa Kingdom me dawa yo mo fampa bonta e chi no hwe ne show no mpon na ambulance ya me fa me nua be man wo ka na akose wo so oba se boa no enti oba bia obi antimi mu ano na boa no obeti mu na enti no aba no enti boa no mai police system ba be na wo ha ise die abampo no nya no udwane e das abusian fo atokrodu adeshima ma mo hwe se de ne me keka kro no ya ji onyame ahoden no osoro moa se de be wie show ya sumdwe mu a obi enkopi hospital na ambulance megina standby Mr. Nanu ya wada ye case bi akoda eja dipa akoda bi a okoto ade a say why ye say awrade adom ye hu akoda no ye see akoda obi on completed building ohun obi oti on completed building no okoto am yes akora no ya akora boni ankasa ya akoda boni ankasa enti no ge filona jenese wode ne komo maame eno ano no emaba wani bi wo ho a mo ha dwen unuku eti
akoda ne maame nwu wakɔgye no woso na nkan wuntumi de oni bɛbɔ kɛkyira ma wukun sɛ ni moto mu no de ni sika esi ɛmo ɔno ne maame adwodwe ne ho tene bɛɛbi ɛma mo na mo saa asɛm wɔ kanyame anya dom ne nkɛyɛ hu akora ya ka yɛnti aseɛ da dabi kɛbɛka sɛ papa no kora ya kra ne papa wadawroma ti wo se maame 95 no wanyam mpachon ɛwɔ Ghana ha nti that time from so onyama mo na hospital ko yi bibia awie no na president Kufo so 7 man to me like odidi akonya so ati ase enti na ko yese me bebe enti mama na Kufo do ko benya problem e ma say okay sa na tie dia omo mutunto bibidro nyina na me mo sa tumi no mo de yesa adwuma na wo se me jima de nyina akoye kura otie no o ka say me na me ma no like we o de yesa no ma no so nti say no me ble mo mo amina bibia tuntwa maame 95 na ne kodai o se bi wona ne gu ne hu wiye no wanyinsen a ko hospital ufuro na pampani Kufo so ma ne tumi me na me ma ne tumi di bedi president of Ghana ha say me kwa wo me kala me ni ha mintina me sheda ntina si bet mbe adwuma na me ko wo be ye no we wo he ase be ni abele betu oh then away ya BJ there be no be carry the bless masa woto na wo sesele na obi so wo so do ma me nya akora o ya asem na bentina e de na ekosu yi BJ mo me cross case ni e case Kevin nti de make na kwasa sem na bra there be de make no me ba o ase obi no wo kasa but uf tiem fo bo nti o me dey na bra de wo ye se me me won me nti ase se me de masema ba na me kama se me na mo mo me no wo se ka che me se won ti ase na ne wo ye program na dey BJ bra enti say mo aba na uhia say mo mi yan say this time around Ghana say obi amabo na o hebie no especially Akufo do 2 million no akonya no mi yama de akonya ben je mo tisu na say yan de mama betena so no wo dia media enti uhia mi hia na me de bra no de me dan akogye sa akonya untimi ko so wo na say ubia wo na ubuwa no etima ba se buwa mi timi ma 3 days say jime konya mame me kwaji president mama konya ne mawo 3 days na me de na kwaji bra me de tua na could you imagine say boy you crave friend speed about Ghana speed you crave Ghana boy na mo invite me boy na ba Ghana no mo ye de omo pe say no Kevin one speed mi hia makonya no mi hia flash staff house see me bu go tin flo ubabu flash staff house mi hia foflo me be we you can say the obi e crave friend say yes and no person me ye foflo me penti wo nyina Ghana that's all you know say mo mo ame na ti die na ope da woruma say de me pene say me hia Ghana kunyo no na say no de bra ye to aba eti anu no ya to aba na yi mampani na wo no be danya sa kunyo me di mo manka say nto aba wo me say na mo na ko etimi churu kotena so emla foflo e ba na ai wonnam na wo ko etimi foul straight ne do so kusia kunyo no so say mama dwekura say me penifrabo enifrafo be 10 because omo ne betimi buga na yi enifrafo yes omo ne betimi buga na yi me wie so masa pa shawe for man bi so na say wonnam utimi chibi no odi e ba ne say rape nyina to beta wa Mr. Champo de mo ya na mu dwane no ye nyina ya pedwuma ntre asem ntre aba mo ya pe no mafa ho abrampa ya fa ho su ya fa ho ya se wan so ya fa say etimi no wo be sere me metimi abodua o me kwa na mi face wo be sere no metimi abodua wo be sere metimi abodua Mr. Champo so sere ko me flen so dia bo me flen so dia gina o so the next time we the next time ba obedi amani etima me pacho upe o boa me abije asa gromu me yini pia na me twa kesi no so uso me mu antoa
No be sum wa bia mediam to be odua. Eni nyina ye da. O be sum mu bia nto o de so mu. Wo so mi mu anto eh. Da na me nya kwa o. Ma me bo me. Bo me wo bo me. Na bra am wana odi aban minisa wode no. Meda kutuma pani afri na konya so fe me kwachi am. Enye den pelan cruise bi. Ye fa moto nu anim kwa akra. O kwa prep kia peja kunni tim. Family kumasi no wi. Na wonim sa plan de na wa kona kwaje. Say tram so ba ho no, minim tram so ba ho no. Eti ba ho. Na ti se wo ye bi man krofo, bo krofo. Amwa na ye boa no sa amwa wa die. No kure nie because nu. Akoya o ka so ya e. Nya na ya announcement. Ane. So bo hu no. Eti bi so mu de ma me. Ma me no nya problem. Me ma no nya problem. Ka chire ya so ma blai wo me ho ana. Ya juada bi atino. Ida se obeboa me. Ana se Ghana ba chi ganim 2. Meje 1 eno kra half ne beka no. Me de bayan ponche na ntwi. That's all. Yes, I'm solim free. Mesrawo. Wo be so mu so de anto bebo. Wo da wo be mabla ha. Mr. Champo mu nyina jiga. Na Mr. Champo anu ade ahi ne yekoda aye be adwuma. Asembe question. Amebo. Soli fra ko na so awse me soli. Ono anso na fra ode ne ka ne bai. Se me ka me yusu no untimi nto. Ti na me se boa me. O boa me meche wade. That's all. Na bra asema di Ghana fon soli o. Se o boa me na so we dey. Se o boa me na so we Se me dey. boa o se de. Ene ya boa me o. Ni kwaji sense jodromani ma makonwa mam. Na sa asem we de what bi dia. Eye simple. Me se pelan cruiser. Any si fon pe de fon wa he fon mo. Yem pe moto. Endie ni mo pimpo ni akra. Udura. Le pages ka fa kunya. Na dia blame. Na wo dia ye den. Wo dia kunya na ye den. Na me transfer nyi ya na. Me transfer Na ne yawo. Me ma mo me so bra yi mu na mo fa. Antoine ready. Antoine ready. Kande idi mu fa mu fra yi ambulance ma ye ni o. Ambulance mo de fa ha de obewu ha na. Na. 10. Hey! IBJ ma we ada ko ba be bo obi ti o. Ememe ni so pass ya na. Obi esuro. Na Mr. Champo be ma be ti ori to wo ye ni packet wa. Me ma bopa, me oro ma bo. Ma bopa, me bo. Na sa na dua kum ni. Me fa bi ni. Me metwoma. Me metwoma pa na me to no. Abraham pa mo ne nkasa na mo. Ma pom. Eni enya adwuma na. E ba ku ni so tete. Asabule kwa betimi dia ajew. O ka se binisa nyime da betimi dia ajew. Bra, say o start no di free say o fa me emrewa. Ni empo di free say bia ye but asem no dan ko fa mampani kufo na nam se da bi. Eni man ate afa baby. Eni say akowie say me nkoje mampani akonwa mam. Waka yate. Twen me office na menya course. Mama mi 5 million na nko. First kanche me se fakua. O di go me fa ni masoroko. Munko office na Kevin munko iska. Da iska na on mama de masori ako. Ene munko to jempa macho wanza. Da bi konise. Na mi hu yi. Mama no so na be pacho, o so si me so nko e. Da bi me pacho. Eh to me pacho mi hu be so be pacho. Unim studio club unu kan boy. Studio pamacho na menko. Studio dey. Pamacho na menko. Abije mo pa ne chewe. So na akofa ne ba. Eh, na ne dress we pa bo hye ne fe. Boga pa. Hey, Mr. Champon. Na the way what dress ebeti afaso Mr. Champon
bremo. Hey. So mama. Hey. I'm Genevieve my bedroom. And that dear to be frank. The way I want dress for fair. That's what mommy said. Fire dear so. Second chain one keeping. Every bread we say, yeah, will be by more na brampa. Yeah. Won't such him.